Xiaomijev G27i gaming monitor, Full HD rezolucije, 165 Hz refresh rate, nisko plavo svetlo, AMD FreeSync Premium. Ja sada ga otvorimo, pošto imate na kutiji kako da ga otvarate. Pakovanje je dobro, da smo pogrešili. Strano. Dolazi sa napajanjem, nosačem i HDMI kablom i alatom za sastavljanje. I imamo HDMI i digital port konekciju i priključak za slušalice. Evo ga, tanak monitor s tankim stranicama i sada montiramo nosač. Dugme za uključivanje je ujedno i mali džojstik za navigaciju kroz podešavanja monitora. Da sastavljamo nosač. Dva šrafa su unutra zajedno sa ključem. Baza postolja. Napajanje. Ako ste pre ovog monitora koristili manji monitor, slika će vam izgledati ovako. Uđite u podešavanje opcija display i promenite rezoluciju displeja na najveću preporučenu.